पाउचेद यमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी BJYM हाइरोकना मतेंग पांखरे भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM हाइरोक पंतल की मखा तलेबा BJYM की पाउ थामी सिंगना आंगम मंगम सनफम खाइगनरगा हौजिक हौजिक मसागी अनाबा मनमरम ओरगा लायंग जथरी बिनुपी अमदा सेल की तेंगबांग पीखरे मसागी अनाबा मरम ओरगा अवाब तारिबा नुपी अदु हाइरोक केंद्र की मनुंग चनबा polling number 33/23 dagine tengbang seladu BJYM hairok mandal gi president kontongbam mohen jitna losing ba thawmi singna esopinga nga se ayuk imung adu hak tengna chalaga khosenagi tengbang seladu khosenadu president mohen jitna haiki bada polling asida leiba KS inauguration gi loinabi anaba amana baram oraga awaba tare haiba pau hek tabaga BJYM hairok zone gi thawmi singna ngamjaba sanpham khai kanaraga lupa lising tarit Cahung ki mati ngasi pangsa bani. Maha makata na hai hairok kendra ki MLA Dr. Thoksum Radhe Siang ki wakalonda. Awa batara mutam da ikoi masel amaga mateng pangna bahai ba asina ikoi masel gi. Marak tanung sina ba ing tapa pork na bagi amata ngaira pa lambini ai ba sida. BJYM hairok mandal la chap chana thaja ba thamla ka mati ngasi pangsa bani. Makatarak pa atopa pau amatana. Paujel dex lagi tinjang kajang daba apaba samas ama ohense. भारत के अवांग नोपुट लमदमदा लेरिबा स्टेट सिंगी मनुंगदा मणिपुरना ICIB एड्स लाइना नाबा मिसिंग की चांग यामना हेली आइदुना बारी लाइनाबा आखंगाई सिना पीबा रिपोर्ट की मतुंग इन स्टेट असिदा तामथेरबा लाइना असिजु थिंगनाबा सरकार अमदे लाना एनजीओ सिना मतम मतम की ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम लेपतना जथारी मणिपुर सरकार की वनसु लमफेल पत लेरिबा मणिपुर एस कंट्रोल सोसाइटी मैक्स ना लाइना असिगी मरमदा मियामदा अवेयरनेस पीतुना लाइना असिना मियोइबदा करमना संदोरकपगी अमदे लाइना असिदा गिंगा तोनरबा स्टेट असिगी तोंगन तोंगन बा डिस्ट्रिक्ट सिंदा मतम क्यागी ममांगदगी खांगनदुना लाकबदा नतना लाइना असना मियामदा करमना संदोरगी अमदि बातौ करमना कंट्रोल तौगदगी हाइबगी मतंगदा सुमांग लीला फावबा पुथोक्तुना मियामदा भाब थानना फोनदुना लागले लाइना असिगी हिदाक हौजिक फावबा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दा पुथोकना मखल मखा कयागी चांगेंग तौदुना होथारबासु माइ फावबा ngamdri अदुबा पुथोकना बा लंबी यातबदि हौख्रे असिगुम्बा तलगसिदा एस लाइना नाबा मिगी मसिंगदि सिंगी चावम हेंगलकले असुमना लेपदना हेंगलकलिबा तामथेरबा लाइना मखल असिबा मियामदा मखादान संदोरकपा थिंगनरबा नेशनल एस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की मखादा असौबा सेनफम कया काइथरकलिबा असिदा मैक्स ना पाइखलिबा थबकसिंग असि कदाइ फावबा कानबा फंगबा ngamलिबगी हाइबसे मियामदा निंथिना चेक तौबा अमा चंगे लाइना मखल असिबु ngakthoknaraba थादरकलिबा jamlaba lupa crore kaya adu नियम चुमना सिनदबा ngamlibra हाबिदु यंगसिनगदबने कारिगिदमक मैक्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर यामना तोइना सिंदोक सिंजिन तौबा अमदि ऑफिस के फाइल मै थादोकलमखिबा कया अदुना डिपार्टमेंट असिन नियम चुमना थबक तौद्रबरा आइना मियामना चिंगनबा अमसु लेरे अमरोमदना मैक्स की मखादा लेरिबा एनजीओ की मसिंगसु यामना यामख्रे मखोइदा मैक्स ना थाथकिबा सनफम अदुगी कानबा फंगलिबरा नत्रगना फंगद्रबरा आइबसु यंगसनबगी मथौ तारि थबकति तौदना सेल मंगनबा एनजीओ यहरुमबा ताराबदि मखोइदा पीथरिबा सनबम अदुसु खकदबने मैक्स असिदा थबक तौदबा डेट बैक तौरगा रजिस्टर तौबा एनजीओ खरागी सेंदानबम ओहेन कमसे पोक्सेन सेना मतम चुप्पदा लेना अस्तगी म्यामबा काननबा होनसे ngasi भारत के अतै स्टेट सिंग अबते पृथ्वी की तोंगान तोंगान बा लाइबाक सिंग ममांग स्टेट असि मिसिंग लाख 18 रोंगे जत मांगलिबा असि कोकन गे हाबदि मियाम की मापुंग फाप सहजो फंगलबा मतम अदु तंगामगने माले मसिदगी तमथिरबा ICIBS मारु फुक मगन खिबदा NGO मसुंग मैक्स ना थावना लेना पोक्सन सेना थबक तौमिनरबा लोइनना लमदा मसिदा लेरिबा मियाम सु भाप ताब दरकार होरे मारी लेनबा सिंगदा लाइना असिन कया यामना मांगजै हाबगे अवेयरनेस कया पांगथोक ताराबसु भाप तागदबा मियामना ताद्रिबा ताबीदबा तारबदि करीमता कानरोय मरमदना फबा समाज तिनजंग काइजंग दबा लमदम मोहनजी हारपदे हागोलगिबा नहारोल नुपा नुपी खुदिमक ज्ञान तामिनबा मथौ ताई PWD की चीफ इंजीनियर की संगफम सो लोनसिनदुना चंगहनखिद्रे रेगुलर कर्मचारी सिंग मपानदा खैदोकदुना थबक तहनखिद्रे थादरा के खुसुमल पिपिद्रबा PWD की वर्क चार्ज कैजुअल अमदि मास्टर रोल एम्प्लॉई सिंग मखोय की पिफम थोकपा थादरा के खुसुमल पिथोकपिउ हाबदाबी तौदुना चंगचलप खोंजंग की सरुकम होइना नासी PWD की चीफ इंजीनियर और टेम्बगी संगफम की सटर सो लोनसिन बगल लोइना महा की थोंगसिन अपान एम्प्लॉइज वकन मिफम जथाखरे JC of PWD मणिपुर AMPWD WA अमदि TMPWDEWA की अपुनबा बॉडी न चंगचिलकपा खोंजंग की सरुक ओइना गासी PWD की रेगुलर एम्प्लॉई पुनमक का मनुंगदगी होइदोकदुना ऑफिस वर्क तहनखिद्रे लोइना एम्प्लॉई सिंगना अथुबदा थातरा की खुसुमल पिथोगो चीफ इंजीनियर ने तुमिना लाइसिनबा जानिंगदे आइबो खलाउ के लाउखे एम्प्लॉई सिंगना चंगचिलबा खोंजंग असिदा थोरकपा फतबा खुतिमक चीफ इंजीनियर की दायित्व होइगदबने
Namit anini suraba faubuda head of department dagi karigumba response amata pirakpa leitre. Thadara hena work charge casual master role gi talap fangdaba chief engineer khangjinadana tumina laisinba asibu condemn tawi haina JSC asina press ta thadorakba chairol mana aire. Supreme Court na khangan khibagi matungin nupi su NDA da admit tawba yaragane. Buwari orakadaba khongthang amada nupi bo National Defense Academy NDA da admit tawragani ana center nangasi Supreme Court da high cremasi. India ki Armed Forces da Permanent Commission tawna bagine. Adomanamak lenghak high NDA course da nupi jahon bagi wafam si thabak ton thorana bu khona bada guidelines sing semada batam kharadi jangane. Supreme Court na center da September kunda masigi pakum pirak na ba haike. Nupi bo NDA da jahon da ba warep logba Armed Forces ke phire pasi ekoina yamna pele. Aikhoina khangi nauna semdokpa habasi nongbada hekta ngamba nate. Lengan process tawba aduga tawga thabaki ke jathokna bagi matang da Supreme Court na nupi bo NDA da logba aduga Naval Academy exam jawba janada bagi petition amagi hearing da haike bane. Armed Forces na maroi ba tawdang lori aduba forces da gender equality gi thamak tangai fatana tawga da yamna leire. Aina Justice SK Call aduga Justice MM Sundares na aike. Ngasi gi hearing adu Supreme Court na singthaningai oiraba interim order ama pikraba matung tha amagi matung dane. Interim order adu da NDA admission exam da napi su phamba yagani aike bani madu November 13 da ri schedule tawbane. Lilong SDO mai thaba da chena fagalu office hongba yaroi. Tha sigi amagi ahing da Lilong usoi pokpi da leipa Lilong SDO office mai tharam bada nuai tawa phongdok latuna. Hiramasta chena basing athuba da phakatuna logi madik chaba dandi PBU airatuna airaba office ase atopa mafam da hongdok piganu anaso Lilong Bazar Development Club LBDC ki chairol amana phongdarakle. Club asigi Publicity and Information Secretary Imran Khan bakak memna khudek piba chairol asina ai. Laibak thiba tawtogasi kanagumba khara gi thawan senta ki tawgi aina tawkhibani aina lawi. Mara lebasing athuba da phagat kadapani aire. Lilong SDO office asi Thobal Delhi complex da ongdokibada maikai asomgi yamna sathok sesin amade akhang khang da hangbagi khudong chadaba leitabana awapa meoknare hairaduna leisang sentna lerakba office asi hongning matam da hongdokpa yaroi mafam asida tumak thambiu hana sumari lene basing pongning singsilakle hilarious committee gi MLA Nipan withdraw tawkre Manipur Tampaki Assembly Constituency Nipan ki MLA Nipan hilarious committee ge member oina jahon biu haina hokiba September apada Manipur Legislative Assembly ki speaker tongan ba chairol pirak padage Assembly Secretary K Magasin na order ama thok tuna hill areas committee ki member oina hakiba adu khudak tage handokle aina ngasi Assembly ki Secretary Magasin ngasi order ama thokre order asigi matungin na nauna hakiba member mapal asina committee asidagi withdraw tawjarake aina Manipur Legislative Assembly ki speaker da ai ba chairol pirak padage hill areas committee ki member oibadagi withdraw tawkre MLA Nipan lorukliba khongthang asi stakeholders singi matang da samamnaba Laitanaba madi afaba maikei da puruknaba gidamakta withdraw tawbani aire makha tarakpa atopa pau amadana Myanmar dagi chenthorokpa sing ADC Moren affidavit piraga birth certificate pirabra aikoi gi bangmi da phangba yamna thajaba yaba source amada haujak Myanmar da chawna irang laiduna umkhanariba asiga mari lainana laibaga tu leiramba miyoi kya amma Myanmar dagi more da sensilakpa gi chengnaba laire pawasina makha taraduna laibaga tu leiramba miyoi kya amma maru oina kuki sing More da sensilaktu na makhoi Manipur gi more da popani haibagi affidavit adu more gi ADC da gi lauraga mari lainaba Health Department ki Dr. Singh da gi birth certificate haibade pokpagi certificate lobagi singna balaire nomada biyo jangkhai da gi tatana maru oina kuki sing Myanmar da gi sensilaklaga hariba certificate sing adu lobagi thabak sa thargi bane source asina makha tana phangdorokpada matau kurum na Myanmar da gi sensilakpa singda affidavit piraga birth certificate pirabano habasi more da leba praja kayada angapka pongnare Sarkar ki mekede ki fibam masi yangsel hodrabadi senselakpa kyana more da kininga webagi fibam ama lakpa yai haire aroi bada content sing asigi maru weba pau khara asiba pau dum jariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri popuna bakwa thaga jari channel asina tom da kanarabadi subscribe tawbi tibesina subscribe tawbi ramulina like and share tawbi sukabi kana pnama po amaka na thaga jari